počinje moj dnevnik, idem ga gledat. Bajom. Nemoj me prijat buldadom, jel čitam ono kako piše tu. Bubamajom. Bajom. Dajom. Dragi gledatelji, znate koji je težak posao novinarski. Moje kolege iz Pjesabolja čitav dan su od 8 do ujutru išli su bili su čekat Ivu Sanadera da da prisegu. Međutim, a ja sam došao, evo vidite, ja sam došao u 12:15, a Ivo je došao u 12:16. I šta je to? On mi je dao izjavu. Treba biti informiran, a ne smržavat se u vani. Kako to da ste vi tako mlada, perspektivna, pa se lijepa, pa se bavite političkim scenama? Pa ne bavim se isključivo političkim scenama, ali evo, teren je takav, poslali su me ovdje, danas je eto takav događaj ovdje, Sanader je glavna tema i poslali su me ovdje, ja sam se našla u tom trenutku na televiziji da dođem ovdje. Gospodine, drago mi je da ste se vratili, kako to? Evo, ja mislim da si mi ti zvao. Jesam, a recite mi ja vam želim sve najbolje u životu. I ja vama isto. Evo, ja sam plješao na novu televiziju. Na novu, jel? Da. Ne. Kako doći počekujete? Pa nema dočeka u Saboru. Svaka čast. Stvarno ste novinari, sviju sam vas zajebo. Ja sam ti rekao kad si došao da će sad doći. Gospod Zorjane, prvo da se pitamo, kako ste mi? Dobro. Volim maglu. Da. Recite mi sad s obzirom kad je se Ivo Sanader pojavio ponovo, hoće to biti loše ili dobro za našu državu i politiku? Ali iskreno mi recite. Iskreno vam kažem da to morate pitati HDZ. Pa vi ste neutralan, mislim, koalicija. A ne, ja nisam neutralan, ja sam jako pristran. Dobro, koalicija. Ja sam SDP. Koalicija, je tako? Ne, koalicija je HDZ, HSS. Aha. HDZ, HSS. Jel vam Sanader, jel? Hoćete uspjeti slušati ovu našu vladu? Nećemo rušiti, gradit ćemo nešto novo i bolje, da. Ne, mislim sa politikom, za ovu... HDZ se boji da Sanader ne bi glasao za njih, u tome je problem, to će se dogoditi na kraju. Hvala. Slučaj, nije savskance. Ovako, gospodine Maljas. Evo, daj Bernardića tu isto, dođi Bero. Bero, dođi. Čekaj, dođi Bero. Čekaj!
Gospodine Majas, E. recite mi je vam drago što se Ivo Sanader pojavio? Pa nema meni šta biti drago, on ima pravo tu doći u Sabor, ali činjenica koliko štete napravio za ovu zemlju da je dobro što više nije premijer. Evo, sa te strane to je dobro, a nemam nikakvih emocija prema njegovom povratku u Sabor. Što se mene osobno tiče, bilo bi dobro da nije tu. A recite mi a zašto vi mislite da je on sam kriv za to? Pa ne mislim da je Ja on... njega ne branim, ali ne može jedan čovjek sam krivicu snositi. Ne može, ali on je najviše kriv jer je ovu zemlju doveo u ovu situaciju. 7 godina je, ili 6,5 godina je bio premijer i najodgovorniji je za ono u čemu se mi sada nalazimo. Naravno, odgovorni su i ovi koji su sa njim to zajedno radili, a sada su nastavili njegovim putem voditi zemlju. A čekajte... Radi se o aktualnoj premijerki Kosor i svim ministrima koji su bili u njegovoj vladi u tom mandatu dok je on bio premijer. Dobar dan, gospodin Jončević. Čovječe, Kako ste mi? odlično. Recite mi, je vam drago što se Ivo Sanader vratio? Ništa, niti mi je drago, niti mi je krivo. Kako to? Pa tako. A vi ste nekad bili bliski, Bili smo suradnici. da? I ništa drugo. Šta ti očekivaš dalje kad je se Ivo Sanader vratio? Hoće zafrkavati vladu ili neće? Pa danas nije glasao ni za jedan naš amandman, ali sama ova činjenica o premještanju po dvorani je jedna znakovita. On je svima osigurao fotelje, a sada su mu svi Sad ga sakrivali. svi zafrkavaju kod dijete. Ja mislim da ga se boje da ga ne zafrkavaju baš. Da je to dakle jedna onako odglumljena hrabrost, da im nije nimalo drago. Dobar dan, gospod Čehok. Kako smo? Dobro. Može kratka pitanja? Nemojte ljudi. Aj, molim vas. Evo, vidjeli ste iz priloga, ja i Bago smo jednako visoki, ali ja sam ipak veći novinar od njega. Nek se Bago ne ljuti. A šta je tu je? Gospodin Ivo, čuvajte se i budite pametni, svi uzeznite i nemaju oni vama šta kazati. Vi ste njih postavili, a sad vam okreće jeća. Mislim, nije u jedu. A najvažnije je biti, prvenstveno treba biti čovjek. Prioritetno. Samo treba biti čovjek. Toliko o Ivi Sanaderu, a idemo mi dalje. Pošto su meteorolozi najavili opasnu i tvrdu zimu, pojalnu zimu, mi smo provjerili kakve su cijene plina, uglja i drva. Evo, pogledajte prilog. Dobar dan. Recite mi koliko je drva? Nisu za prodaju. Nisu? Ne. Gospodine, recite mi koliko su kod vas drva? 120 kuna. A koliko stane u metar cijepanica? 22. 22. A recite mi još jednu stvar. Koliko to su samo drva, a posebno je pilaj koji mi ispili doma, jel? To ova ispili sad za 15 kuna, 10 metara. Pa nije moguće. To je moguće. Recesija. Je to radi krize možda? Recesija, da. Recesija. A koliko bi mi trebalo meni ženi za ovu polajnu zimu? 2,5 metra. Metar drva je 120 kuna. Za mene i ženu je 2 metra, to je 2,5 metra, to ti je oko
450 kuna u bljutu. Ako je metar drva, 120 kuna. Koliko je 2,5 metra? 120 i 120 je 440 i vamo pola metra, oko 500 kuna. Evo, što se tiče ugljena, sami vidite da nema. Sve je jaspio dato. Dobar dan. Dobar dan. Jeste vi gazda ove pile? Je. Je ispravna? Radi sve normalno, evo sad smo ispilili par metara. A koliko bi me koštalo 2 metra drva da mi za pile? tebe 0 kuna. Jarane, za tebe ništa. Nemoj zajebavati. Ništa za Onda tebe, ajde evo. idemo. Ja se grijem na drva i ugljen. Jeste kupili? Drva sam kupio, ugljena nema nigde. Recite mi hoće biti plina i da se naše domaćinstvo ne treba bojati jedukcija. Koliko za sad ima... Pošto je poskupio plin, čujem. Ko kaže da je poskupio A plin? evo ovi, ne znam. Ne, uopće plin nije poskupio. Znači, Za mi ćemo sada, imati- za sada nemamo nikakvu informaciju, Da. a plina će, koliko imamo sada informaciju, biti dovoljno za cijelu ogrevnu sezonu. Evo, ja sam ekskluzivno saznao samo za vas novu cijenu plina. Cijena za 1 kubični metar bit će kuna. Dragi roditelji i djeco, evo ima nešto posebno za vas. To jest, od juče u Kutini dobio kod doma sportovaca postavljen je cirkus Colorado. Cijene ulaznica su 10, 20, 30 i 40 kuna. Mi smo ga sinoć posjetili.